Anigio, Sabra Boymo Dachini, be natural sooner, dear Winya, Bemma, where Nigie, Nakatia Panso Camu, and Marketia Pa, our Fidi in it or Sompa, FM TV, why? Yasim Sompa Manigi, Akatia Pana Unu, Wada, Sompa de Asset name, Emma Katia Pa. Ye no my Munsam, I could hear Munsam, Yina, make a say, did you send me just to send Yina, Sompa de Abama, Sompa FM. Emma Katiapa, Sompa TV, Emma Sompa TV, Emma the Sompa online. Na watie yen wo ho wo download ya na watie no so ye app a utimi efa so ehwe yen etie yen enso ewo ho. Na ene hot bite asem a eda pono so ya ye besi ne koso a kirekire mu atutu ne srane abasa ede ama oni nyina no eye asante mantam mu ene na empani eyesi ho se asante hima ya wonya ne ba bi ekro ene wo mo edini na wotweda ewo ofikasiem ewo asante mantam mu na yamane bofo no ewo ho ya wo nyina to ye nkra ede afiri ho na mene wo kase ye no yemo na nakoradu yadom ne ho nkomo kakra wo no ewo afi apma hankron aduonu enson 1927 ewo asante mamu a ewo bra na kane asante hema ono nso nya ne ba bi ko na afi akobise wampem ye otoso mienu wono na opani kofifo fie ya wo mu mienu na kabo mu ewo na nakoradu na wono no asantemamu womo tete ni ye pa na womo tete no wamane ne amamra kwan so eno nti afempinu ene dunson akonya no beto ye no wankasa ne na eye na afia kobisa wampem ye otoso mienu wotoye no na mpani aye se etetua mu nti no ena jabi wunso jabi tiase eno nti wono twi ntonto no ena ekokosi eye nana kunadu yi adom so ena wono ba be di ade efi 2017 edi besi afie ya wonya ne ba bi ekuri ekoba ne sei no na ewose mpani ya amane ne amamre eye da womo ebedi na wotweda no enne ne so ye ene okopie mu ewo fikasie mu ewo asantemantam a entumpan ekoso ena abrafo nso ye won adwuma akonfo ye adwuma na nanom ahemfo efifiri achichi ne bencheye ni nyina ba behia ewo manhia fikasie mu ya wom ne otekokoso na se tutu ba bi onyansabo akwa wone no esu abomu akire se no kore ade atonani na nkasa ne maame a osan ye ni nua nimpon ya oye ne hema ene da fom no eno nti wo mu nyina ene no esu ebomu na mene wo kasai akakra na wo mu etu apa nesa na woni atu apokora wie ne sanse no numa bapa mu sima no be se duasa enan yi de na woni awie anesa no nti ye kwa homa no so na ye ne yama ne wofo no wo ho no akwa akobo enkomo ansa na no awie yimpo ewo midday news ne so no ye ma wo hunu sane ne hote ma adwadifo mpo ye ne ba wabedu enso ebo nkomo emo kire sane adwadie eho nsem ekọ ewo asantemamu afi ye nko fikasie mu na ye nko bonkomo ne mu sasa so san na ehote kwanredu ewo homa no so Majoe. Majoe so ari bo. Ehoboko de. Nyankofa dem bibia ehoboko. Ye dewurade ase. Kwame nyabotre na dwodwo ho. Na fe mayen efri se ye ba ye pramtobre no mu oboy yen se ne etie maye ne abrafo bi num ne akonfo bi kura abon komo wie ye na chi no. Twa ye mfoni yetu apo wie ye no. Anase ansampo na mpanifo betu apo no. Den ne course wie ye ansa na yetu apo. Potentially, I work at the Bosu Dudiano. The Nichia said, Shafia, and Pension Night, so said, Nago Yadma, and then just read the Ruba or the Sway and what people, never ever to say, let's say, the or one Casa, Hima, Hidaba, and now what you do, a bit to me, Apostle, Amana. I mean, I'm so mo to boase na wo ka asem bi ahoma ne bu ni mu kakra san hyase bia mame
you Obrempong said ya malubusu ameka no it say na the people say you are any them si asanteman ina abeka no na ya trase na nkofo ya aduma enne de ya year 21st of August na jumedi a ye ọdún na de nyina ni aba tema asantima efiri mu no na ekase itumi edini na wotwa na fi wode enema ahodo a atwa so nyina no de atwa so na akoba ne no enne ne se de kan pa mane no na no pay be no entem hodma na na so be kire mo amam e kire na na enya sam kitwa kura wo se de na nyema si kono a yese any kayi ngoma ko bre etre asante ni titiri mu ya bia na ma of so etima ko tin kakra e bra na yiwa ko na chi di akonya efi soro e ba ya ni nemu no e ba sum asante ba ya ne e ka sikja ko bia e bodi no enu mu na me sese enne akoba se media ni na ntumpo so do mu awie mu die ni bi ye no a nananum ahodo wana Obrempong ene nananum etu ni efu na no e de kan yiwura ho e ma wo mo nso betina ase se ne edi kan aka no o se adwadifu a wo mo asantima ntem ho no dodo na e de kan wo mo ho e ma wo mo nso so e bai e be kire wo mbode nananum ama hima so fikasem no de wo mo nya hotena finu a e be tu sabe ya me no kasei enu akire kura no so na efe yiwura akire ne be se bimi ni pepepe onu angasa be no aba aba de transe edi ntino enu ho no na no Obrempong wo mu na tumi aba na omo so aba aba transe aba kan ho nhihye ni na tumi ko pepepe bo bimi ni ekro na nanom dodo na atumi aba aba ka ho enu akire no yiwura ebe transe na abo donko ekobo bimi no enu so eye bia na yiwura esisi ho kama wo hwe se de na enibra ban so na so bayam den nemu obekan ne nkrofo ho ama odo ni na trans na enu no o man panifo de do na wo mutumi eba yiwa nchen a mekase o mu na so eba ma no yakọ ede nsabatu nsemu echia no dodo na enu dido media ni etumi ko so mekase no ede ma hodo a akoko so ebinom ayentia efi achade ahodo a yede nam so ma yewura enso ense kanye nikire ma penifo do mo ba ye ebinom ati se yetu yehun wa ha yewura asanso wache ono nso so eba ha bi Alexander akon ono nso ayewi a ono nso eba ye ebifo dodo na yewura Kennedy Japan ono nso eba ye efi ye maame frima opere no so anka no on the chief of staff wo abanda dem no ono so so ebai mpenipo bebi na omu na ebedi ehia e wo hadma na yewura omu de nsabatu nseri yini ama no yako regional minister da wetwemu onabo simosele ono so etumi ebai dupe na eno ebai ya ekesi na ede omu enchia yewura elefi do a omu so tumi ebai no omu do yewura kikase mpempe je mutumi akase yewura epeje de mu sisi a ekase yi abe ni ti beye ibintemu ani na yewura epeje mu a sabe no nananom Obrempong a wo mka ho so nya no sorry na so edi ekire kakra akọ mo traye se de etumi etuate na akọ mi ahodo a kwa mo tumi nka yeah yeah kwa mo tumi nka Obrempong me tu nka pa ye mo ya gina yie mame na ahoma no ebu ne pa mesra wo ya gina yie mame why yo afidi me giza amane ye afidi ye yenko aha sabe na enyama eti kono yo nananum Obrempong a omo ba dwudi afi yenko nananum yo nana da kwaye machine na sabuye no na biu ne nchen na dwudi wababo yewura ono anka se niwura wababo no ama dwudi no atumi akoso be ka se ko ne nchen na ye ne di nkomo kakra afa enne ono anka sa eba ye afufo a wode ababo yewura ene ye oye ye bia no wa me enu enchiremu kakra na yema akwaba ede ba Sompa FM Sompa radio so TV so ene nyime wadaroma Joso bro. Nana wedi yime nim asamkro
yadi na yana tabe no wato na nan mo nsia do anam so maye nyina kuntunkui eje him wa sentiment no na wadaru mo fianopa da kuma sabe wo beka yi ngabu uhwe ennioma ene ntia mo de tutu kwan mu na asembra yi na beka che Ghana fo ene ekefuru wa sentiment nyina le da manfo ase so mabebo na edi ma na osha asundwe mabasa basa bia ensi na yehwe the free yoga e dia babe tu pese e free be busumi yebisi ni busumi nkono mu ya to so ni e free ta da no ko no bia enye dede enya dia e bitia emma e wo oman yi mu anasa sentiment mu ha ko se obehwe obia e to aso ni nyare na e ban ke mu a mu na nan mo so afutu be na ode ma nchiri wa zere be ya obi en committee anasa on fa no ho ko fa for bibi mo en ko fa how endless ama friend amanye ese bi mo kata do ebi mo aka ejaba teno akasa ndime ya obi anye yi dise ebete approachia abe no peti utu asantmafo ebi won ma so brechie etumi ba na o ya de ope ni na no ya nyi ya na o ya dia emfata badaruma tu asantman eni ndebura na ye wa hinafo amambe ni amane nene aka no ese bi mo kata dira npensie ma nwe ya nsiefu yenye yi esade fe September 18 September jama for asopanti de maye na de was papa na be pai mahinu na ye ne edin komoyi na ndotiri no ye wo na bre ne chikafu a woni omubaye ma ne ohini kese ya na nanu mchoche ohini kese bia bia ajino bia itatu anase bia akidi mu eyese abua me kese yewa adia ba tudwa se mosunya ye de simu no ye mosunya nko to be to su bi na ekopum edin wo na wage na brewa etia ebeto empemu ti de to su bi wo kile saada no na ya brewa tia ebeko ebemu na afie no ne se yakwa na chipa kwa ewo de ne ti emu en saitino sa ne ke se yewa asore Obrempong bibi na omu nyina so asori a omu edi ekire ko wo bi ahudo ti oba asanse na mhadia tinya ke so ti de ko sunwa na aye dida etrese na de asante man atu abetuno ewo ndima hodo a atu ya na asama atu asante man ma zabi mu aye dide na ye se bitumi na mu biso ani o modi nkomo kakra e dia ka ho a na wadaruma Sompa TV Sompa FM so na ye no ekesi na efeja ne kakra se ye na ya onati na ye na mu dia debre ha no ma bitumi ni dia nkomo na wadaruma Sompa TV Sompa radio so ani ye no bi na ye ye na akra abrewa etia ye ba ye ya Akosua ye na ye nitia na ye na ye nitia okay ye na ye kakana na no ayo bi sanse omo atrasi atenti abemfe no uni na no bi odi koma na se omo tenti manu sa mai lense ye na no bi su wa na hima no bi wa ha kwame ni ba ko si odi koma me hunya kwame nyabetre se nananu mu bi no e bia omo atrasi abra ye mo nkomo no wa ha nwie se yansa okay mo nananu mu epeja wo mu no wono mo de ye na hyebre ben poten yes year no nananu e dia se yewa e ma me chia me peni anase chia me ba fo kentekeji and we so Mike mu a we dey to get that day a free on the 2nd of September nko no dey so mi no ekoro na abantman obi a de ga be kwame wa homa ni twetwe kakra na ka ugina ye maame atiefo peso amuti date ni ye pa yeah I feel the meeting there aha nananum enam tiame so okay coach so na wo show akatebu e dia betu pese for ya duma
efiri busulo nkuru a yebesimi na da tosu mienu ekọkọ edu na ekọkọ edu wo tso no enya ade a ntman obi aye yie ana ko be de bi amana bro so ifitiri ba ye se da tosu edu na no efiri sa edu na ekọkọ edu wo tso nya na enu yewa ebe na blu betia ebe tuntem ama amanfo be na ni achi kọkọ da tosu edu wo da 18th September no enyumu na yadi be ko edem timi ka se de on the 2nd of September e free the other holiday enya ade a obi abetumi ayedede o asante mamu etumi esiefu anase woko yinifu abaye hu de dia enti free that 2nd September holiday ko asante na be yedi wo free efu ene ayiye ayako ko no se de to so binan e ko mi dun wo tweno eno so so yebetumi akura yan nana abrowatia ewo that year ede yanima sese yeye eno nti da ewa edi ashe eno ntima yegre na yan nana no bi nyin ko kakra enka ho na se dia yide na wadawuma yede anyama akọ sporting ena na yina no ebedi ho adanse kakra ban na wo pe edi ate gana ho eni fu na wadawuma aka bata mi tanya ne se ne hu ye ni ifu ye ekese obra papa ije uru akwan na ya mobra papa bre tiasi na se de be ya ni ho da chi bia yi na ebiti aka se papa fa ye na buju be na de ma injiri ma sanse we no ya adisia de bi na ba hanu be hwe e me nti na ba wa mu ba be hwe atutu be na de ma mu ye be tina ka mo ma yi na ya mobra papa be ya ye yesu ya ko no se ye hwe ni tablabo e da me ni etu ko ne biba nti ye nyina mo bra papa se ba ye duru yeso a yeso be timi ya mamre ni amanye ni timi ya moduma na wada na wudi ene odibia na na kwadu kwache na dan fe hina ko mu ni ye adan so to na eno so wotimi aba no wudi na na no na ye ni buru mu komo kaka na ye nke senke be timi ba ko eji komo twatwa ya bi ta ye fu se bia na ye ba ha no so ya timi akoso di ye ebenya na namu so ba ko etutuo okay yeso yewu ya akoso kwa na na pia o wadawma Sompa TV Sompa FM so na ye ni wudi nkomo da ma ye ni na nam ene matna si abre na so no ene mo ba yi mafadie aye adisia ni nyamo no asambe na oka chi nchima ene se de ade we se de se enya de etasi so mo se wa se sante hima bi aktor ke evidence ke ni bi da mai papa je de ti ene ni bi wa ni share ya se ene ni ba ni na okida ni na ni maka ase ni gina so le ya se mai mu bi papa yede sile si yana le si kupo na ye da nse de aso bi ba santume ye wura ati ga se bo so ya ye bi si ni de to su ni no ade kono me ye nya yi me nya bi ya no we na taasi ina me ga se o ye wo mi santu mai ni si ana se bi se tu ya ni bi en pese ni ma be fafa di wa shese second to 18th le ye na ofida nsifu nyina bi dis pepe ashe ye ma me ni we ni ebeti ya ma me adihye wum adihye be na mebu enfantri sa de me adihye ni se hu je teni ho ni nyago bo adihye ko hu se ni di teni ti be na ni di se papa ni jana kwai ni hu sa de sa me why na wada ma wudi enu di be wada me from me obu ihe kuma ose kwa bro ni ko bi se ma hene ni se hene na ye daga se piao we na na tata hene na ye na bi nkomo no Obrempong ensem de ye bi a ye da bi bebrebe se no kura story na ma story na mu aye kwamie Obrempong aha na me busa se so far bambo samankasa kra no ekosen no nso boye mu kakrai Obrempong ene bia metumi akan se police sadom ene ne nkofo a wono mo ba menhia ha no bia
metumi akase mia na ko twa wisi ma ntumi ehu se obi edi sabi nsamfo ama ye so pechi o mabọ modern sanse ntotwe bi e so mtutu bia no o motumi di ato akwa mu na bibia aye kama soldier for prison officers ya omu nya be support ye the caban bo hu sam dia metumi akase na de very perfect o motumi agina o naso aye bibia metumi akane se so obi agina wa bre na dia we travel na bibisa no ba ko pe na me nso medi mani ehunya na ya ba no so sanse ni hododo na fi nisubiri kakra eba no so a ye ma no so de ne ekotu ambulance ye de adwuma ono so otira po yi kama di metumi akeke ba na Kwame ansa na meja wa mo akono ya pon na nanom ukọ dodo na ba ye ni nyina nso ekọ wọ na fiefie ni ba bia wo mu firi ba ye sign na saa bambo no a ye de pie every man chef kesiem no etie na bio wonu mu a ekọ no bambofo no na direct to am fa ha ana obi adi mu saa bi a wọkọ so ya bambofo no tu ebi tu kwa tu ana so mu di gwa kwa mu anafa no enu aso ne kwa so pepe na saa bi o ma san asa wona wadi wo mo ka chimi buru mu no kra no mu nyina no o mu gusu a o mo eche akwanche no efi o mo tenti mo si ye no enya nyina no o mo da su jenyina ho a o mo mfiri ho ko tu se enu ba bi kra me ka se mu If the phone editor, Edina, Wamuchi, Ebonichi, them to the Baya, Wamus, or Major, Tia, as I saw Monso, Ebobino, or Minaso, Ebusua, or Muria, Dimitri, Mechanism. When you are one now, or Mokalapa, or Mubusua, or more directions, said the Baya, who tell it to me, and I tell you, come on. Ya na mpani ka asem bi se obi dwan wuo no obi nso nkwan mu ayede na amanfo besa nkwan wo dwadie kwan so wo manhia afikasiem Obrempong ene die sebia wadi kan buda no ya bia so esanse ohe enema hodo a na birim batun tonya dodo na aye enimi a ye kan se efa asantman ho eni ntino se ye ton na flag ye ton na calendar enema hodo bebi ana amanfo de ba edwaso a sabu ya ni kesi omo so edibuka na yedi bi di komo no omo tre o ma de se ni premier ade a gani da bia ko yie ade a mo mo sanse emu nyem sa da ko tre ana emu yie ko di akuto e sa de tre e ba ya ko di ba ha bia enyan so se bia bia fa santman ane ni ko ba ho a no de tumi de me ade tre ni ma da te kwa no a nke de yi tino fa ni ni na so bi nye se omo so betumi ko di abenye bi na so de afi fi enye sika nko ni mo so bia ya se ba ko enso ye se yidbe so ya de na o de a kire ma de da se omo so betumi enya. Okay. Kwame miemfansi ha na science suma me bio date no a nananom mo de ahye no science suma me bio ya na nabatu empemu no aye 40 busunya enkoro wa di ni da so su di nai for the 14th September up to 18th September and that just would be nine our was enkoro wa leda de funo that just would be nine akọ̀tún edun wọ̀kẹ́ ẹ̀dá àtọ́jú bí wọ̀kẹ́ dáadáa náà ẹni ẹ̀dẹ́ yẹn náà ẹ̀dẹ́kọ̀ ẹ̀dẹ́ mu ẹ̀dínà kọ́kọ́ ní kúrò àbíyá tí ẹ̀ná ẹ̀yẹ jẹun fífi à fọ́ọ̀tì ní tu èsì dáadáa náà ẹ̀nà ẹ̀fẹ̀ yẹn náà dẹ́ fìyé na ọmọdé àti gẹ̀ẹ́sẹ̀ September 2nd September lórí ẹ̀ òbí bí ẹ̀ ní wọ́n mú for to eyi efu na wọ́n fura no bia enka dem wọ́n sẹ yẹ́dẹ́ yẹ́dẹ́ na ẹ̀sìnà kílò tó ní ẹ̀ndé ansana bia ẹ̀tù ní ayọ̀ méjì ẹ̀yà àtàntìmá ntẹ̀mà. Mo Kwame yemfansi a wo bọ adwuma pa na bomode na kopa kasa menu awata bi bogu bo na yanka ne aka wachi odu achi ho pene de hajia amane na bibia ye fine why Bo abusia yamane boni kwamredu na ene no akobon komo e de free menhia fikasie mu no na e free 2nd September no a ekọ akosi ansana ye de oba hema beto mpam na Obrempong yese ne se na kwa meka no ye butu kukuo eno nti e free sa abre no de kọ nyina no eye bia kadem sa abre no ye butu kukuo ye nheda nye dede mrosuo bia ebisanse we na ya Obrempong ye ena ye ntena ho nso ma sebi ni asase ye ne dia ni oman ne dia no oro na ye yie no
na o de kitwa bi na o de ba betwintwa na mu saa no a ya na ha dwene enu nti ye biebie kwam eya amane ne amamre efri saa brede kono a kosi se mpanifo bepe oba hema kra be kra kata na chi na odne ogya no ama baamufuo na baamufuo nso de na kɔ baamu na ogya no kwan ama na kɔ nana no nkyɛn efri saa bre no kɔ no ɛna nsuma ya hodo nyinaa esuo na nneɛma hodo a esuo mde gu kwan mu nwan ya ombekum ɛde wɔn mogya sɔfom nyinaa no wɔn bɛyɛ saa amane ne amamre ne nyinaa sɛ ne ɛbɛyɛ kwan mu bɛteɛ ewie mu betie asase yan kasa nso ebadwo boko na womode aye amane ne amamre ne nyina de aka ho na nam so ama ohima akura a wokɔ no etimi aye jojojojo na ne ma nyina akɔbɔkɔ no ene amamre na free 2nd September edi kosi 14th September no saa no won bɛyɛ no nemom efri 14th na nkasa de korɔ ekosi 18th no saa bro na ayi yo ne mpɔmpɔnso no edi ahyase pa ɛno ho amanebɔ ene edi ama no nti ye twa ne tia koraa no wɔkyerɛ sɛ nananom ne mpanimfoɔ edi ahyɛ sɛ efri bosom ye di animu no ne da ɛtɔ du 9 14th September edi kosi ne da ɛtɔ du 18th September ɛna ayi yo ne mpɔmpɔnso no ebe hyase na ede akwa wie ni nyina ne bekɔ so e wo manhia afikasiem e ho pepepe e na asɛm no eto etwa na sɛne nso sɛ ya no ayɛ din a yɛatena se na yɛ ka no benkum nifa akɛsepan yi nyina yi mu no ɛyɛ adwumakuo bi adaworo ma ɛno aso yɛasene ɛma ya no ayɛ den saa ya yɛde ɛma wo no na ɛyɛ Leicester Company Limited a ɔde Yas toothpaste ɛna ne brush ɛde abadwama nso no wɔno na daworo manti ɛna ne ɛwɔ baabi tie na hwɛ na nanom tenaseɛ na mo bonkomo ne nyinaa no na Yas ɛno anu wɔn ya yusuo ɛno ana nanom agye atomu empo wobia agitum sampa sɛ obetimi akasa badwam na ɔmanfo nyinaa te wonka obetimi akasa badwam na ɔmanfo nyinaa twomti aben wa betie ne wo ka no a na gye sɛ ɔde Yas toothpaste ɛna the brush ɛde atwu se ɛyɛ Leicester Company Limited ɛna de aba ɛnya na ɛwɔ shops ahodoɔ nyinaa mu shop na ɔdan na akyi wɔ ne yɛ akwabusa no ɔ Yas ne bia na woni bi pɛ ka kyerɛ nso wɔnye number si na wɔmfrɛ 0501 619 588 0501 619-588 nafe wone mpani abonkomo sanso ena 0501 390 338 eno ye number sa betimi afre na wonso agibi na bibia nso etimi akonkan kama pa afei medimafo heba center tie ne ye mame medimafo heba center otiye medimafo heba center asem na me ne wo kan sesi ye ukọ medimafo heba center obi owo anane fa adwojo stroke no bi owo a eye bubu na gumpam kura ne sa mepacho midimafo eba center ebesiesie o amo atimi asa agina onan so bia bibia atimi aye fine mepacho sisi yade e na ha wo ukotodwe uchepe ya ubia a wo tie no fa kwa midimafo eba center na yenyi sa ya no emfamfiri so esikyire yade diabetes na wo so bema o prostate say how no ekwa na nimu pa o kidney failure ohun ba bia ebetimi ayi sa how nyina afiri ho so a ekwa emma bio eye midimafo eba center Dr. Time da so na asam ene ye kan saa no bomodefo ne kyerem wo ho na yenhwa ne yenji ha no nyina emfiri so na bia nso enkoyie pa ye kyerɛ kwan no ewo enkran ha ya poku asemayira ena kuma senso abu akwa agogo ye ne aban school na ho no ena edi animhwɛ Dr. Eduja mfise bia na bibi chi waje unya ya nka na ne bebo nkomo gi number 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500-727215 na one no abo enkomo nyame ya adom a eda kyena ena dwumadie we e hyase e wo Sunyane Coronation Park na uduru ho no a Aduana FC Brekum Chelsea Bechem United Young Apostles 11 Wise we 11 Wonders ena ya to nsa e dia frɛ Karela United every tamale wo mo beka ho eya Sompa FM yen ya dawroma yenuanom a wo Sunyane Sompa 98.9 FM ena wọ́n aso da yepa ehunu se wọ́n bo abro hafu team se wo ho no na wọ́n dey preparation e dey atwen 2025-2026 Ghana Premier League no ne santi ye to nsa dey afro bibia ya Sompa nkrobata ni nyina so ka ho no bie na ye nyina yakota o machi na bibia nso atimi aye kama eye Sompa Invitational Cup 2025 ne edi kan kra e ne de mawo e wo Sunyane Coronation Park ho no na hye nso eda kyena e na ehyase etuomo akosi ne kwasiada na ya wie ne obedi nkunim no kruwa kase pa ye ho ti se shem e de ma no na wenu ye bie free gate e de ama ene nkoda nyina mema no te se ye enum se no de 20 pe tie ne ye
20 Ghana we entohwe fako na kohwe na nso ko chia boys ne on na bibia enye fine na bibia enkoyi eye Sompa 98.9 wamadawroma eno wamade sa Sompa invitational cup di ede abreye nemom sa utifie na wote menka na so nya bia bekọ na nso waposo ye oya aduane kura wontimi ni malaria achewa tumrika ende ya nentam kope time heba mixture ni bito na fe entu malaria na se kura enfi o na tena watimi ahia yen ewo sunya ne coronation park o na bibia timi aye fine unya time a ekoyie pa ema waposo ye dene niema nyina akoyie ede mawo afe udwonso a niema nkoyie mfama wote ya wo akire be ma na wo ba empam niema nkoyie mfama saa no unya time HH mixture ene ne capsules no ene ne betimi adi aboa na bibia timi aye fine enya na ewo pharmacy ne herbal shops nyina mu wa wo pedodo atu aton ya na wa frɛ 0244 417669 0244 417669 one madawroma ena nwumre ya tena se e de hot bite kasi ye e de esomo ye da ne ye ho simape ye ba kasi ne nto aso ye de ma wo Bite and to us one Ghana de Shimama, Yade Mamwe na anansam wa woto no ene nto aso no bi ene se kwasementima posi for one mo diaba se one ma kira branche kwa bia wanya mfinsha na die no Anthony akwa anidin na abranche wo nsu senam ne nsaso ana wono akasa ne nua ba mu akora ya wanya mfinsha no edunson wo firimu ya ne din ana Francis Mensa e wo mampon pepiase ya no wo secondary takrade na sasam no wo manfo baka yi na watwe ne nyame yad na wo kina pepepe ana ye bo mo kase e wo ha ebra na what bite dwumadie ekoso wo Sompa 106.5 se wo ko ayem fifi mantama na sa toyo mantamu a abrantie bia wanya finhia no aduo no Anthony akwai wono wano akasa ne nua kuma anya akasa bra na antie ne bi kira se wo nua no ya wanya finhia ne dunso no wode ne phone na akwakosi charge e wo ne nua panyini na dem na ebra de kosi charge no wo nso wo nua na topunim eresafo na gu ne botom no se da bi me phone no kura charge awie ntimbagema de kikiri ya ntokwa show won montam wono ana temamufo no manfo bi no mbegina wono mususu se asa kuma na boketo panyini no enji wono mo hyase se wo mu huru panyini no se na komanye ene so ko wura dem okotwe se kan ede ba wo wonu akuma ku ni ya ye ma asam no ebe ya homete sam na de hia modi yachi ewo Facebook no so no awra wosam wa ye kan emu mfonyina wodo bi ni videos no ana yede ato ya fidikase so no eya Sompa 106.5 ni pa ya kire no no woro na posifo de abanka ba agu ne nsa wo mo akata de nanim no ana de yakunu no wonu akuma no wono so na da mojamu a tese wodawo ya dan ya Jaze wode ne phone abesi charge wonu ana topunum wo miema ne nkoyie no eno wasam ana ene wode akuni nua no ya yi na aposifo kyeremu se ene ya branch e phone se Anthony akwayi won ma kyere no ya won ma hyase a wo mo ye na sam no mu ehwehwemu na mo mienkotie ebra asam no akasa bai na Sompa ya ma ne boni kopi ho na wato mu nkra edemai sei Abranche bi a wadi etie no adi 20 years ebi yaw na wawo ni nia le suba dare papa kro mame kro awon se kan ono a yawo se kan ono so de paati enya 7 years ewo mampon ho ma wo tiri mu paati ni ono na oye se kwano na itaji ifun ewo yaw no edem yaw pini no edem na tamu tin so ko apiti tin na yaw no ene ho ade wa Philippine ade ti ade ko ma wo na paati ni no oye ko ni pa na de ne se ta ba ke de ne bonye ti ebe ni na mo yaw ne ba na wa pidi akama yaw no de bia na o ti se ni nya ti no bi ni pa lo no ni chaba ya na o ti se ono aye pe ni ko ni ko de ni abu pa no ti ono ni aye ntopa no ti pa no se ni years no because obo yaw ni pa nti nkofo mo e de sere no na yaw no bowura dem ni bowura dem ma bai ni ekura no ni na ni na ekura no ne kuma ho se ti odo ni wo no pe ta se ti to ko ma oda ho pre mo je ni no ni na da ko ti je ni to o de sere nkofo no ni pa ti pambe ni pa na te o na no kana na yaw no o de ni akori a ti ta na ba bi ni a le je na ye no ta te ti ni je o ni de na ko se mo se a ko ti fo e re mo
Akosua na chose eno no way amanebo a Ebenezer Manso Kujo e de fra toyman temu ebra ye ane sanne abosifo e de aba e trosa brantie no a wokun wonu yakuma ya no ene won maso ne pachi a wo machire no na eno adan ne beto odwa se economic and organized crime office ye trinity awa yokufo atonsa e de afre Ghana ni nyumtuni bako a waje didi pa e wo memu ye Fredo Charles ni ama mensa ya dodo na e fre ne Shatawale papa ya to yansa de fre no so ombra e sanse ka bia wakoto no e ho abasemu ontibra na beyi ho ano ya se ka no ya fre no Lamborghini ane en wakoto ye latest cra chesenke nsuo efi eposo na esiye na no ene yokofo ye hwehwemo hu se ka idia Shatawale ena akoto eno nam so mo moto nsa de fre no wokoi na eno akwa wanko fie akode fie oda hono a ene duei yokofo so wo mo fre no so wo mbra na wo mechechire mu ekwan ofa so oto ka no ehun kratasemu a Shatawale kopiem wonu mu a wo se nipa no kura oto ka no free no wo no wonim nipa no o wo so oto no street oto no ka kwa ho ene onam a ase wonam ka kwa ho na wo hu bofrotimi no ato no Shatawale se sa no oto ka no eno na yokofo se ehene ha na jese o di adwi di agro hu ene obesa da wo mo se de etoso biam wo mo busa ne se ene se woto no kwan ho a eba ne sai eno osu o wande o ho ene obi contact no e wo WhatsApp na WhatsApp no kura ne nipa no ne number no kura wan save on sai nim nipa no wo hu Shatawale no se ne no wo ka na asebo no na wo mo eto aso kire mu se wo mo busa ne se onfa sika wotu aye ede ma se nipa no transfer document no onfa mbra Shatawale so woni bi eno eda nchenyi a wo mo san so ebusa ne se ka no ehun papers e wo hemfa Shatawale so woni bebia papers no wo san se onipa no oto wo no ho kwa wonim no ene ade nti anem sisi amika se de yekofo se Shatawale aso de wo mo adwen edi agro enti wo mo ma ne bail ya ndodo 10 million Ghana cedis say wo onyi sa bail no na mika say yes what that's what we yoko on no san say niama e wo say wo de ba document enkratasem efa kan no ho no Shatawale ntimi mfa nkoi enti yokofo say kopem so wo de baba na wakire bebi oto kan no nipa oton kan no e ma no e kwan ofa so a wo hu kan no kra no yokofo say mpemprei wo mo be ma no atena ho a na do nam so ama Shatawale ne management team no so aba bonten ese we de Shatawale fans ajebre o yese ewia no na nya asem keto ne okopiem o yoko office ya Shatawale fans akobo tenku ewo honomo ene wo mo se yekofo ma Shatawale mra ai wo mo peso obeda ho biem na no na the management team maba bonte se fans no wo mo nim se wo mo do Shatawale pa to am be sra se wo mo nko wakoma nto wo mo yem wo mo ye bibia se be ya Shatawale ebetimi aba wei eye enkrata yekofo de aba bonte na ye to akase no so akopie mu ewo Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Nakachi etiefo be kaya be se July bosumi no mu no na brasebejafo no kwa asetena ekoje emra bitumu ya na eno no eye Fisheries and Aquaculture Bill 2025 nemum na nkasa Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ede nensa ebe hia se na afi abaya mra nkasa kasa mra poten ye betimi aye adwuma papa ewo man Ghana mu ene dadua ya Ghana mampani John Dramani Mahama ede nensa ahyankrata na se wasansan ni se we ama se waje atum se meye mra na mebo yensu ansuwa ene enam ye ene wonu mu a ebo yensu ho ban nyina no ebebo wonchidom na entimi nkoyie pa eno nam so ama me no ka se efra no the Fisheries and Aquaculture Act 2025 Act 1146 no eno no ko pass ya se yaje atum na we no aba ne se no asoya no mpo a wo mo de be adwuma ne kire se we dey omoni da so pa kase na aba mu saa no sanse we ya akoba ne se ne beboa ama wonu mu a eye poso adwuma wonu mu a abofofo ya wa mokopo no na titiri nso wo bibia wo de nsuwa no wo yeso adwuma bia no ebeboa ama nhyehyeye bia wo ho no wo mo atimi ene wo mo adwuma edikaso wom se ne yese na efata eno nam so ama mpanifo bebre akasa de afa won kire se we ya akoba ne se no ebeboa ama Ghana ha se no nkrampo no ekwan ya fa so ema ye wo mo eyi nam titiriw ewo ma yi mu no ebeboa won pa na afen so ye nam na hodo ni bia ebetimi de akwa ama no ne
akwakoji sikaboete edi abo man mu no anya hwe kra no afibia no yebenya be se 425 million US choppable dollars ya ni nyina beba ababebo esikasem ama esikasem no etimi akonkan eno nti Senegal man pedi nsa ahye sankrata yase no ebebo pa ama fisheries enema nyina etimi akoyie ewo ho nso Ghana mampanyi Yero John Dramani Mahama Akosua Agyeiwaa ya wane Japan na ambamu mpanyimfo edi enkomo san ye baya baboa na ne adwadie no yatumi atretremu a na nkofo mama so Ghana yanso ye ho atumi aye won makono na eno na anam so ama UN General Secretary Owura Antonio Guterres banyipa ya bo Ghana baso aso Ghana soro atwesa nokwa wo hwa bebremu pa no a jase de broni kan se fundamental pillar no Ghana ye ne ya na se ya kasa ne ya hwa bebremu mu amen kaya no wo fom no nyina won mu pagya kwosoro enam so nkiri wo bo Ghana baso ye papa sanse wase bra won wo ba abamu eko wase won mana motuo won so hye won na ni kakra di akire no waso hunu pefesa Ghana di mu ntintiman ana amene ebibremu no enioma wodo bi ti se mpontonwuma adwadie mu won makọ mabosam no nioma nyinata asase anya na ntupa pagina so nam so nti se wo ka ebibremu abakwasam a anya de obetumi aka no odan na tikọ edi amagana mai. I have to say that since my time in government, 13 years ago, and we had close relations with the ECOWAS, it's a problem that's very good cooperation between the community of Portuguese people and since that time, I've always considered Ghana a fundamental pillar in the construction not only of West Africa, but of the African continent. I was away at United Nations General Secretary Ora Antonio Guterres ana yateninki. Yatwaka siabono aso na Economic and Organized Crime Office yokofo yada so gina wo mo akachi o wo mo edin krata babonte ade atodwa se emprempre wo mo kase ye wo cars bi wo hono mu a ewo omaimu emprempren ya kwan ye fa so ba omaimu no amfa kwampa so koti kwan so ene fa so eba ye na wo mo chese sa cars ebi eye Honda CL-VS ade ade Ford nyina ka ho cars ne dosum ya wo mo chese sa cars no wo mo susuo se efi Canada memu ene be pie ye kwabra ne de baaye ya aban no Ghana ban eni nkrata bia nansa adwumpo bia famfa ho ya cars ne eye adwuma ewo mai emum na no nam so ama yekofo ababonte de atodwa se sa cars no empremprei wo mo ba be yenhwehwemu ma papa de afa sa cars ya mabobo suoi ya eye adwuma ewo omai emu no se be ya wo mba mu be bia cars ne free ye ehun kratasem ne ade no ebetimi aboa ama ehwehwemu no aye adwuma Wabra sa asemi ekoso no head of Iyoko's legal unit Yera Leo Anthony Siama woni central for the nkomo say e no de tudwa. In the course of our investigations, we have realized over the years that there are certain types of vehicles that are suspicious. For instance, offhead, the Honda CR-V series, the Ford F-150, the Range Rover, and I think the Dodge Ram. Those are four brands that are very high in terms of the number of stolen vehicles that recover. Most of them happen to be these vehicles. So obviously, if you are going to purchase a vehicle and you want to purchase one of those vehicles, that should be a red flag for you. Secondly, if you also look at the Ghanaian market, the Ghanaian market used to be about the sale or dealing in vehicles that had been involved in accidents outside. If you are buying a vehicle or you look at one of those vehicles that was recently released, maybe a 2023 model, 2024 model, which is accident free, should be a red flag for you. Head of Iyoko's legal unit Yera Leo Anthony Siama na wo wie ye no wa mananso a woto aso de kokobodi mu ozin de maganafo esesa enne obi de ka ba se beto a ya hweyie bomodin na hwehwe ka no mu ka na efiri mfa hwan kra de enwo nkratasem etesen wanye ne sa na se wokoto kro no ka na se Iyokofo nso echiwa wo mo de be famra kwan so. Go to to Interpol to find out whether or not that car status is stolen. So it has to do with identification of the vehicle, the type of vehicle you're buying, the ones that will initially or promptly raise red flags whilst you want to undertake this purchase, because the obligation is on the purchaser. And mind you, the most important factor here is the status of the vehicle. Once the status of the vehicle is stolen, there is no transfer of interest of any right to whoever is buying it, even if you do your due diligence. And again, I admit that there are systems. One of these that I realize that it takes a
while. For instance, when a car is stolen today in the US, it takes a while for the status to be officially declared. It could take up to a month, 2 months, 3 months. However, it does not change the status of the vehicle because the legal rights still. Adishma mani pokasa ye Leo Anthony Siamba wano head of Yoko's legal unit nene eni yokotie ye no. Na yetwa ensem ne so ewo ensem foforo mu. Na enu ho na otwe wie ye numpo. Ba besi na otwe mu no ene yete say brantie bi e friend say Raf. Wakọ Greater Accra Regional Hospital. Ya friend say Ridge ho. Ene nurse for ho de ene okọ titi bi mane won pa. Eno nam so be free Jordan wa ba nyina no. Agentre ha ye chese obi e so de anu wa kan bi sa. Eno ena nam so ama onumyamfo kwabena minta akando se hujabo so mra se bejani ya onu kro ya so afo ya ho ya pom nsam so de nanu atumbi no che se Ghana ha empo Ghana mampani ana mpo se chief of defense staff wo bibia ni ho na nkanchom se o se efro sen ya apomni adwuma eni bi wo ho wo betibi de nsa aka no sa de no de so no apomni adwuma eni no se o ye security kura wo ho mpo no ana o ye cleaner mpo no so far so ye adwuma health facility wono nko ade nya de se nipa bia wo ho kwan so what nsa aka no. And so any attempt by any individual or any group of people to try to incite the health professionals against government, pretending he cares more than us, is unfortunate. And we must stop that. It's an avoidable tension we must avoid. It doesn't help the sector. If indeed you are a practicing health professional in the sector, it doesn't help the sector. And so when the delegation came back, I had to follow up. So after the closed door meeting, I came out to address the press to categorically condemn the physical attack. And that is the most important aspect. And for me, let me at this point reiterate to the whole country that irrespective of the level of provocation at any health facility in this country, nobody, irrespective of your status in society, absolutely nobody has the right to attack any health professional in this country. Obi bia ni ho ya wo ho kwan so ode ne nsa beka professional bia titiri pa ne se o ya pomdi mu dwumani e wo man Ghana mu odemnyamfo kwabena minta akando na wo wie kura no eno aso o we yan sentwefo nhia mu de na nso wo kan we de atoso semfoni bi video bi ne nam social media ne so se wo no o chia brante ne fa ne Raf no ne wo hage no pa mo bon komo sere kama ena amanfo target ne se we krampo a controversy si abai e wo Raf yi ho e na one no agina ho ahobon komo sa na se wono kra ne Raf yi ko e wonim hu bi wo se nya no kra ne nya no kra kina inti mi wie we nyina no a mi pie ye no pie abonten no na obi a omo draw my attention ka chem say friend Raf na mo nsantrefo bebre mu ho a minim no mi ka say Raf na ye kama sem na ye den na sa asem we see na Raf no mi bisa ne sa na oten ne nsasa obecham no aka bibia gumasum adofo mentimi mpushi nipa yi mentimi mmono na in fact your kanku masum ni say minister member office ma be chechire o menso medim and asem si so a aso tie afanu ni nyina nti boni amaye ni say Ghana ni what striking in say opeso chia me na meso ma chia ni bi na se man chia no so anke dem wo dey work differently the conversation would have been different today. If I had refused to greet him, I'm very sure that the conversation would have been different today. Inti me chia ni and no nchire say dey was ye bia no ya chia na nti ye ntumi nyesa dem nti ye be sere mo dey was ye bia who will do it. Empanifo se nchia nyodo nanso wonu nko akwachia bi wie ya amanfo ka se eno kwachia no ye bone nti nchia keke nso eno nso we ye numnyamfo kwamna minta kando na nsem no na yero kwabena minta kando we wa mananso ho a eno wo kirem sane asemi ba ya sane nkrofo asibia sopa no enya sanketo ma na Ghana Registered Nurses and Midwives Association kura General Secretary nso atutu bia ma no ama wono kirasa chaza wono akasa na dwene nyina ye ne kua yo sanso owura no akasa ye kua ni eti best farmer na waje ye mre bi atwamu no eno anwo adwena na woni tirimu a eti bana pomden no akasa nioma e fa no sa yaresabia hono sabia woni mu ma che eju akono kwachana wono na se yese yabo na sini bi yabo doctor wakochara na adwene yensa se bi otu banchia na menken na saasam no a yewura no te ye no ena nensam twofo nhyiamudie no wakan wase yese nyame anim ni wono de oje tumpa so ye kuani ai na bibia ne wono mu a obetwa ntoro de afa hu sanse enam ne kua adwuma kora so na enam so Ghana man panyin yewura John Dramani Mahama hunu se da bi enye kua nko
ɛna wɔbɛtumi ayɛ nemu aba na pomden so a wɔbɛtumi ayɛ bi di aboa ne ma no ɛnam so a wɔre ne bɛhyɛ wo na sɛ bio wɔka de akyerɛ sɛ wɔbi yɛ kuani a na no nkyerɛ sɛ nipa no watete aporo apansam. And so I understand on a more lighter note, I have been reminded of the fact that I'm a farmer. Yes, nobody needs to remind me. I'm a proud farmer, and everybody knows it. Not until my appointment, I was one of the largest rice farmers in this country, and I'm proud of that. Please, we have a lot to deliver, and some of these things will not divert our attention. We will continue to do our best for Mother Ghana. Anya kuya no kura na bebu na bamu o wande obakọ so aye na dwuma se mamba pa na nneoma nyina atumi akoyie yewura kwabena menta akando so fo ye show my Ghana ya pom di mu na amane boyi na wo pon checheku ya mane boni ya wotu yankra efin kramantemu ene debreye na dom kuma ye wo Ghana ye mra hyebedwe fie won mo eba no deni ya onukro ya eye mra hyebedwe ni yo wo efutu abato mpasua so eye honorable Alexander Afenyomakin watron krata enumere yi na ne krata watro ye no watro de akoma managing director Edema Ghana Water Company Limited owie ye no kope ye de koma minister for works and housing water resources well sankrata nyina se kire ne se wo se ne mpasua no so bebia wo mo oyemra se bedwani wo wo afutuo no ade hye ye wo ho beye bosumi ne ye kire ne ensu ani ho kyese ensu abo wo mo tise sebio se ne edwonso abo akokɔ a wantumi enwonso etimemfo ye wo mo wo afutu wo mo twadwadwo ham wo mo ebi mu nya ensu ani obi timi nante kwansim de wo ho ansa ne wakɔ akɔpɛ ensu anom ne nyina ne se wo mo nim ne enti a amana basa eno na nam so ma ne tro nkrata yi e de akoma asoye hwe yensu onsu a ɛwo sam so se wo mo beyi no esanse na de hye no won mo ebre enam so kra ma se bi obi timi kɔ ebura ensu ɛda fam ensu tene no akosa eno so kra no yade ɛwo mu nti be wono yade hye no wo mo yare saa se ensu a wo mo endom no enye ensu pa Ghana Water for emra bonten na wo mo emekire mu ne enti a beye bosumi ne ekire ne wo mo nsu onsem entimi enkoyie ɛwo afutu wo no mo na woto so ekirem se we de wo ka ne bre a beye bosumi ne ekire ne wo mo nsu onsem entimi enkoyie ɛwo afutu wo no mo na woto so ekirem se we de ika tro nkrata de akoma mpanyufo no wo ma wo mo nekume bi se Ghana Water Company Limited mpanyufo ama beyi anu ankyekire mu ama wo nso anko ne hono mu anko kyekire mu ankyere na de hye de ane wo mo nso wo kwan bi a wo betimi afaso a wo no mo ebefaso yetoa ensam ne so na yewura mu amanyose mu kakra nyame ya adom a bosumi a yebewura mu ya ne da eto so mienu ene nyina ekwa akwatia esanse by election ebekoso ewo ho eno na chiniya manyoko no won mo pani pa be de akire ya hwe abato ene abefo ene amaso ede ma won no eye onimnyamfo Rashid tanko computer wonu akasa ede afa ho no chese wo mo de wo mo andisifo no wo mo aye hrado chese krado pa esen krado wo mo aye bi se nyame ya adom akwatia wonu wo ho pa na wo mo kɔ no babene so no masa aba ne babene so. Some people are fugitives. Our Deputy General Secretary said it. They are looking for them to arrest state agencies, former appointees, they were former appointees. They need to answer certain questions, answer their stewardship. They've extended invitation for them to come because it's not publicly, you don't know. They have not come. Some of them are dodging. They have run away. They'll be arrested there. Arrest can be happen anywhere. If you are hiding, as soon as you appear, they will pick you. This time, it's a place. They have been looking for them. You know, some of them, they even sent emissary. They said they were outside. They are coming. You know, one, is it OSP is also chasing another one. He's somewhere in the US, the former finance. Assuming the former finance minister appear over there, wouldn't they go and arrest? Is it not a fugitive? This is what we are looking for. And I'm saying that for them, for the former appointee, in fact, they brought it. How we got to know this when the NPP came to the meeting. Do you know that was one of their issues? That they had information that former appointees are going to be arrested when they appear at their Akotia. And they were asking the police whether they have warrant and they have the list. Abusiani ati ye Rashid tanko computer na wo wie kura ne kasa mu no e no say MPP fo wo mo nkanche wo members no titiru pa no wo mo fom ho no na abato ho mra wo mu ni so. These are the people who are running their party elections. They should sit down for them to train them electoral rules. Parliamentary election, you have only one party agent standing here. So if two parties are contesting, it means I will be an agent, he will be an agent. You can't bring two party agents. It's not parliamentary and presidential. Madam Hawa Kumsin went there was asking the officers that why is MPP being represented by one party agent? She was ignorant of the process. And you were supposed to be a former MP and a minister. What kind of character is this? And when they were trying to explain things to her, she was throwing her weight around, insulting everybody.
It takes two to tango. When the people wanted to reply to her insult, she started spraying tears to Abusia eni ati ye Opani Rashid Tanko computer wano NDC Muno Deputy Director of IT and Elections. Na puto promo man boga ya saka chrosa jumtuni Charles niya mamensa ye bwana manesa shatawale no yo companion for one more ajano na we aya ne mranim ni ye Francis Fast boyo ana de sa man boy atu jaya wo kire mo se sa 10 million Ghana cedis no a wo mo de tu ni tire so se be no wo mo kokosira so pa se ano ade de man so se bia manyofo krampo ya ma won musika kuma no ni sika etwato won mo so na sa bi onyuntuni ene ye kwotwa 10 million Ghana cedis na sa no wden pa adema aya Charles niama mansan ye bone wane se shatawale na anam so ama ye companion fo huni mobo ya won materu se hwi ade aba 5 million Ghana cedis a enei wo mo se nipa mienu ene won fo mo nyina na za charities no enti wo kina bi ne ye shatawale ne ehunu a sa nipa mienu ne ye behwe na kira kwan ade afri won mo nchen ebiem nipa mienu ye ayaka won mo asemi e wasa won mo japade no esom sa 5 million Ghana cedis na no kwa wo mo so anya na sa ade abanti yo companion fo asese na watwe bia no shatawale wa makura no na nya jaza miensa na watwe bia no baba mu 3 times na wade ne ho aba ba kire se ne yebayi a ebetumi aboa ma hwehwemu awodo a won pese won mo ye no etumi asipinti nya se bia won mo ja ne se won mo ja no kwa enhwemu no won mo jai na momu no se ne yeba na nhwemu no bekọ nkan nti na watwe bia no wade no wa ba kire mpransa na atumi aboa ma won mo dwumadi a won mo die no atumi akonkan ye toa ansam no aso Jumadi asronko bi akoso ewo poye mantamu where national apprenticeship program and one more pound to ma ewo sanction hall ye no ewo poye mantamu nam so ama mpanyifo twetwo woro ya wonom every commission for technical and vocational education and training and after national youth authority one makache ba ya wo nyina abaka ba kire musa na ye be na Ghana ye mabunu ya sabio wo ne adwuma ye no ye betumi aboa wo mo kakra wonsano nyuma ho na safo ne nyina da chi bi anu ya kire no won matumi anya baby pa na warmasi na ebra na sa adwumadie ne kwaso na nyasem keto ma nipa pepian koma ne kwabo dompema na wobia ehwe kwan se anuoma betumi akoyie dia manam so ama ya man boni kwabena nya akwa wono ebutu apoye mantamu wono ani director of accreditation adema sa adwumadie no Ora Samson Damte tete wono no ebonkomo ya papa yi church nsemu editor na moto sonkwa won mutuo na wo mode aboa ma ye maburu no wankasa ansa na nyuma mu nsemu won matumi apagem That sector no eya na ye regulate ye eti no obia ebia na master no kura kwa ofaso twade no kura ne enye saa kwan no enye ne papa na emum tani akola no so ehu se saa ne twa no saa no so eye no na emu na ne kwa papa no tinu ese se aban hu se no ese se ye be kwan bi so a ye be boa na saa nkrofo no so a omo doso wo ye mai mu enkanka Ghana no ye community enyo ma omo no mu si adan ma ye omo ye ka bi bia ma ye no ye fa kwan bi so mu omo into through this national apprenticeship program any national youth authority any commission no aban se ahye yen kuna se ye hwe se embebu a omusua ade ewo massacre persons ase no yansusu ye de ani bekọ ho na se ne ya kwan omofa susua ade no ye behye mukina na ya ma no etumpon na se akola bi kura kusua bibi ewo ne master bi ase ana se obi ase na se wanko kumpo a ade no de day no betumi aye adwuma nya bibi adi a ebebo no na ade no so obeye no na ye ade a ehote se ne be ko school a bekwa kwenti no ye pese introduce bibi ti accreditation na anwachi no Ora Fuad Agbenyaji wano ya National Deputy Coordinator Adema National Youth Authority wano so adekakra to so echire mu sawakra ye na hyase afe no baba na kase power poye mantamu sanse wo ma hunu se Ghana ye mabunu no dodo no a wo mu wie suapon ani schools a wodo no a aya na adwuma ho oden adema wo mu nam so nti aban ne baba hyem kena amansa no nyuma no atumi adoso the Awuni Newa Jumedia the first phase of the National Apprenticeship Program. The National Apprenticeship Program no ye be training kola owo Jumeswemo. Enti ye ne city vet edi nkomo se ye pese ye training in kola no. Omo ye se answer bitima fa master bi ya se onche kola adwuma no. E wo se masters no so ye assess wo mo. Na ye hwe se omo nka so ye fit so bitima kire kola na adwuma na. And the only institution ye Ghana e mandated so bitimi assess masters no. Ye city vet. Enti ye ne omo engage ye ne. Omo aba omo training masters no. So training a hunu nei enye apprentice for na ye training omo e masters na won esu adwuma dada omo ye omo adwuma omo various shops na yesa no mo fa refresher training mu by city vet se na be ya ebetimi uplift omo skills na ade na yetimi assess omo based on that na ya mo certificate
I was on a turning National Youth Authority. Penny Pabba, the attorney turning can or forward. Agbanyaji ena Okasai. Na enche bia na Ghana Tertiary Education Commission ya ye twenty awa GTech 4 eden krata ba bonten ye betu dwase omai mu ano enkofo bi wo hono mu a wo mo ede titles bi ede to wo mo so a wo mo GTech 4 no wo mo ni mu hwe ebi ti say doctor professor honorable ni adade wo mo so wo mo ni mu hwe na wo mo de sankrata yi bai ese wo mo wonne de edi nkai kra ese se wo use title bi na se wo mo GTech 4 no Emma unkrata na womu nsanni mu a ene brɛ fato baabi esanse wo mbɛhyase aye adwuma de afa ho na wo bra sase bi beto odwa no ebeye Ghana ha bebre ene Ghana fo twe wo mo no esi so wo mo aye wo mo de ne wo mo a enye wo mo de ema ne kosi na ene ya meka say University Teachers Association of Ghana ya ye twa ni tiawa UTAC 4 wo mo so aba bonte kyese wo mo ne GTech 4 ya adwen papa esanse wo mo kra no ohawo wo mo fam wo mo ene masa title no wo bɛkɔ hɔ no akosua de ansa na wonya title no de ababonte wo mo so kro aso wo mo ni mo hwe enti wo mo se ndei wo mo ene GTech 4 ka won toma abankyere ho pa na wo mo ye dwuma mu odin ene ya wunia se wonye doctor na wo fra wo se doctor wo kɔtɔ doctor now the two who's one. One do be from Braquansoa, just a one casano, or idea ube primum. One to us who chem say, Sa title no, ya wambra home, and was so who quay Juma, send ye bia, we ye Juma unya swaki triado, and was so who could swia dear. Now, Utimi couldn't pempens will be cry, and Sunday your mouse I title no. Now, won't go swia dear, not just I would always can to no sort ya, no aquacoto, one must say, Yadia, one to a woman day who a betcho, one to us who musem, and they. Womo ebeye exercise ya chese ebinsida ewo omai emo enti Ghana for yenum so ne entwen opem sankrate ya eba ye eye president ya wodo ene da UTAG Professor Mamudu Akurugu ena fe general secretary edma UTAG Professor Iliasu Mumuni womo ensa ene hye sankrate ya se a womo chese UTAG 4 ne GTAG 4 ka wo ho abomu a womo beye adwumaten ede aboa mo yetwa ensam ne so na no adwoda no ene yete se subonto bi adani abutu ewo elmina mfimfin ho ama nam so kra manipa be se duonu nso awom wo mu nyina hwere wo nkwa na ba ya na akwaya awre ho sempa enada dua ya Ghana Maritime Authority eden krata ba mountain chese da bi sa na nam social media so ene other print media na traditional media ne so nyina no nya no kre kra se nipa duonu nso ana se nipa bi kra mpo ehwere ne nkwa ewo saa subonto no a eda ne yenum wo kire se no kra ampa se subonto bi dane sa bra na watu e de afri mpona no ho no a nanso na nipa makoma akwadua no nso ya ewo mu no wo mu nyina ho ye ya wo mu bia ho anka ekoba ne sa no won kire se ehwemu kakra won ya ne se nipa na wo twi sa subonto no emrika tenta na wo kɔ na age ne nsɛm ma na kɔda ne butu ya ekofa sa wa hawo ne nyina ede eba ye nanso me ne wo kasa sa bre wo mu nyina ho ye ya pani ano ano ehwe sa subonto no so pani Edward Essien wono confirm kire Ghana Maritime Authority say no kura wo mu office wa Elmina no say wo mu ho ye wo mu nyina timi to nsuo no dware ye eba aponaja ema bibia ekonkan na wo kire say ade ne si ye na ano dwoda no bra na abo be se awia no mienu apa osimaduasa ensia 2:36 p.m. ena esi ye bra na subonto foforo bi ono so ne registration number no CR 338EL wono ebutubutu ya no ade kobo mu wo ho a ekofa saa oye na nyina ede bae nanso sede na manfo aka se nipa ewo mu ebi eprepre bi ahwo mo nkwa no eno ena Ghana Maritime Authority wo mo de enkrata ba monten chese enya no kurakura ni nyina mu no na wona e kan de acha manfo wa monten se we suro bi anim ebi eprepra de nanso pra wo pra nye pra bi emu odene a e ka se bi enu ntinam so ema bi ahwe ne nkwa na emom na eye pra won betimi aso ano kakraka ne nyina mu na futu akọ e de ama abofo ene subonto ne hyamafo no nyina se ya wo munya hweye e wopo ne so se ne be ya won betimi akọ no jojo asaba ne jojo
afei ko ansam fufumu na mrabi atwa mo mrasebe dwane ya no gina mode ma adohye wa danse aso kwa abato mpaso so yewura kwabna tahiru hemond ya ya bora mrane se keti amondo no papa no ya kasai court di sigajuturi die pa na ato no so wama fine no 60,000 Ghana cedis ya eno ya obo se high court na wama fine no sa na owura no ni nyina no ayese wapanye pa no di asam bi kokoda court ya no obo ase ya na wo kire mu se panyina France Godwin durani ya wono di nkunim ewa danse aso kwa abato pesu aso 2024 ni mu abato eto ye no wo kire se owura no ankasa no enkunim dia wodi ye na twetwe so sanse wo hwemu a wono mom na ne wosenko odi nkunim ana enuoma bia nko yie nkratasem na bra kura no mo kan aba no ne ade no wo kire mu se kwan ya mo fa so mo kan no ansada nko yie papa bia enam so ama ewie kire ne se wo wura ne mom na akwakodi ne nsem wo tebra asem no erekoda court na asem no akokot wa ba semprensa ne nyina wo mko bia papa na lawyer for ma wono amunzu kura bedru ba bi wono so ma nom se na wo akasa no wo de asem na ba court no jaza wo akura no aza onye serious nam so nti kwatu no abo asam no to agu na won masan so atwa sika san so dia ma no se wontua 60,000 Ghana cedis se bio wa makwatu no ase won madaje ne wo momre won ho akwa na ebra asam no kwatu no a court ebo ne ka no yewura Katie Hammond de akere se won wankasa de won do onim se asem bi won maduru ma bi a ekokota court timi boka ma wutua na 60,000 Ghana cedis na nkrofo akeka za ai won Katie Hammond krasa no wo mo ane ho ne ade no wose boa de no waboa no ho pa na momunioma bi na nso da nko yie na enam so ma ne ko ba asa no kra no na wo hwe ne mu kwan sankaja emra ne mu fo no ye no ye ne mra ne mu fo no won mu gina mu no matwetwaje no no anka won betumi aba na nioma akoyie eno sa antumi ankwan ko ba no sa ema no ekoyie wei na ye gina we so na ensam no ya da ye ho chew na ya basesia ansana ya beda ne ye hono hye ne nso se we no eye Leicester Company Limited adawroma na ode Yas toothpaste and a brush ade abeso yasne wa bra midimafo aba center so ebo ne chidom na Sompa Invitational Cup 2025 and also yade bra oda chena ya e wesunya Coronation Park join yen wo ho na bibia enya fine time herbal mixture and a time HH mixture no and also ebo e chidom ya na ne ho sima pemra ya ba kase ne beto aso Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka sentina ye bokoi na medie me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia mesen finfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi entina wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye shampoo. Oh yes, and Crotrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Anu won't here. Passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem ye demo. An ye demo ampa. The say de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, missing minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin be to mu ansa na ye tues ka no. Misu mi connection na enhyeda nkoye na esakakra. Say wa page mu amahode bam. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kro. Stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 ena 0500
727215. Midimbafu Herbal Clinic. Wudimafu ni wa. Atena peke, apeke. Atena peke, apeke. Atena peke. The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs are. Obrempong half region is Amumra near Mesuya Huadenwe. Enunti Adiana Football Club. Baby. Brekum Chelsea. Bechem United. Young Apostles. 11 Wonders. Omuna Evijinum and Yatunsa Africa Rela United Football Clubs. Omusumekaho near Yensuya Huadenwe. Ebeye Gigim. Who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup? We Ayakwanya at the teams in Sombenya proper preseason. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasie. Sompa Invitational Cup Ebeshasie Edafieda 22nd of August. Ekwapim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Enti Brana Besha team. Ahubua waye Edira season num. Manchester Nina Ebaso Ewosunyane Coronation Park. Sompa Yesumo. Enam Senti Emma Enenkwada eye free. Enunti Sodofunsa ni Emra Sunyane Coronation Park. Emra Sompa Invitational Cup EB. Sompa Invitational Cup eye Jagri Bekala Mining Limited. Lawson Eba. Betway. Get way more. Heavens Diagnostic Service. H-Lab. Ebwadi Agrochemicals. Yamfo. Any 21st clinic. The sciatica expert. And Ebwe Chido. And Afensu eye powered by Bronx Ahafo Regional Football Association. And the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025. Teams in Noah Town. Kweku, minim se wa yeshe. Me kra man nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. TV Emma Akituapa. I was your dam was say to and some no so. Now by catch a penny ya no I watch Mamponium and Sinimu or no Koreania or my gun bambo for 1 macapachimu ama a neubo remu a win a hini Korea France Akosua 1 makwa no be vida ama any animal binuma 1 shower Naja 1 mutu garam so one makuma watch watch 1 mokra ya emrani 1 mokwa now 1 monya for Ishak Ibrahim 1 I by catch a penny watch Mamponium and Sinimu na ebro kokodru ya no chiremu sa enei pompe machines awodo no makomako ha anum ko huye afa shanfan na makomako donum 15 na 150 tons ene dodo no a ya chese ye de tugala excavator baako na won musako so mu a na kwakoye arehosem na wo chirem se bra wo kokodru ya ne nyame anim ni wo mu rahu wo mu ye papa sansa wo man ye nsu wonsu no a abanda dane bo ho amania sa yenya galamse ne tuo na yensuo nani na wono asa nipa be mukura de won monte wo mo akasa pasa menkum nyanti wo mo gosu ada ya chase won mutu a wo madwene ya wo mo sasa bio aban no ewurafi anasa enanifaso anam so nti sa gogoso river no kra de won ma se ne se poto amansua na ne gene ye krogen no ensuo nyina ni adane na yewura Ishak Ibrahim ebra won ya man bofo bon komo no wo kire mu sasa de wanya de wo mama so wasansa wo hwemu a atwoma poniam ansini mu no sagalam se hu sansam eyade a ekosu enne ye bansu na nsu na no behwe eni for na ye man ko epike intelligence say amanfo nsu no mu ebi so nsu na no pe ye man enna etu wana mo ban pe echene se ne ye pe omo ache omo but the way aduma na sike no
adwuma na nkasa man ne adwuma na omo mu no omo yɛ complex people before we move to the site crown and now obo trim pon kono ma te dada ko ne we trim pon obi enum sɛ yɛ ba yɛ ba bedru na dodo na adwane enya nipa be nsia kyɛ omo de ba omo equipment na mo gya na ho ne de na yentumi pagya nko police station by the be ne say be take footage of that ne de aka ne di jatum aya hwɛ no say be say was evidence in case the case ni kokota ai de be kokota nso no na asɛ was evidence in the case ni ma yɛ na yɛ tama mama face law o ya yɛ ke make arrest nipa ya kyɛ omo menso abi omo tuma duru bia num kudu na ano chi no panyipa no de kokobɔ ma Ghana fo nyina akyekiro ne wɔmo a wɔmo nte so odogo bi kure no aba na kanfansa wɔn ma kyɛ na ma na dwuma amana gye so yaye ne sɛ wunia musuo mmɔ pa na abambɔfo no mra mato so wakyea wo pa saka ne tete kamrama a wɔtwa ready na wo gunsuo no so asɛ obɛsɛ nsuo no wɔnkwa wo yɛ yonti no Ghana ban ene obedi Tumadi ni dia so mun enje pene so ombeja irresponsible mania ene yeso enje ahomeda kopem say be tomase so man obi aye mania ye lawful ye kwampa so mania ense asase ense nsuo eno na aye makura wo de horomo mo gold no mo horo no kwampa so manya na asase na ni ebia nko nsuo no mu no ebe de say be mama ye adwuma so tumadi ni me kwante me nko me ho mo nyina moa omo ne ma na senete omo saase so na ma ne fo ne de say no omo nchiri ba no omo ntu omawu enti bre no bra no omo ma ya sonte obi bia wo ye illegal mania emfa kwa so no omo ya sonte na animunum na yatimeto hu anamon na obonefo na wo cha atiro aban sako Akosua Agyeiwaa Obaapa chepanyina wo wa twoma mponi amansi no mu wo monyafo Ishak Ibrahim na health promotion officer you are Obrempong East health directorate Mrs Florence Edupuma what they are to aban anim senke be ya aban no enye hihye bi ebeboa ama wona woman kwada awofo se wawo no woma kwada no fo no wodi kwa adwuma ene ade no a wo senke be ya aban no ensakram kakra yenya anim se ne maternity leave de wokwa aban no bosome miansa pe ene ye de ma wo se kwa na kwa wo uwi abosome miansa ntemo no na waba na no na ma media to dwa se ohwa ha adwen papa emmoa ematan no ebatan be wo bosome miansa no wagya ne ba ho no aba adwumam titi ni wona woye aban adwuma no wo se basa no a eya na emmoa ematan no nto obesere se enka aban betimi de maternity leave no kakra ebia eye bosome miansa na ko de kakra ka ho na nka akọ bosome na besum num kurampo no a ebeboa ma akwada no ne ho be de nkra ansana bosome de do a aban de ama batai no obetimi aba adwuma afi team manasa botaya esi ani so for celebration we no nipa na or ye exclusive breastfeeding no ya ye woni nchen no moa ye betim dia aboa nipa no esanse no fosuo no nyame ya ne sese ba no brebro so a ne maye no nye nti wo behwe a fie wo ya na ma me atu abetena wo nchen da bi se ho se din nti anya fe ne ye ne fe se ne ba wo no obeja ne kunu ene unuanom ho na mmom se ne be ya obeboa wo a obewo no wo behia rest nti atu fo se ye nuanom mmeemai nkwala nday time obetimi ada na anajo ebo na nene ni ate nti se ba na nadwo no wo be ma na ne da no wa nso ni mu a obebre ase oni hwefo obesi nie ma obe no aduane obepra ontimi na biem nyuma na yewom no obi wo ho a okọ maternity leave no ano no ye yiwadi yesre go yetietie nkrofo bebre hawo no eka ho no mu ntimi nya exclusive na ye ba adwuma num so a ye ni breastfeeding breaks nti yesre se ye nya bibi se ba na wa ba no ho behia se ne ba no benom Arishmama nipa okasa ye Oruayere Florence Edupuma wono health promotion officer ya wo Obrempong East health directorate na owie ye no na Orua Peter Akuleme ya wono municipal nutrition officer enso to dwa se batter no wo se wo akwada no a wo ma akwada no fo a wo se nei batter bi wo aso ya trenti no wo akwada na no akope aduane bi mrofu nuani bi no de ma akwada no wo se basa no akwada ni enya hoden ewo napom di mo nti obesere se wo a ewo se wo ma akwada no fo a bosome bebre se be ya akwada no ebenya hoden ewo napom di mo se ka se exclusive breastfeeding na asia ne se ofo wo ne ba afiti time a wawo no onfa no funsuo nko a ana no funsuo nko a ma abofra no fiti time a owo no within 1 hour a owo no onse asia ma no funsuo nko a ma no fa nsuo bia nka ho manumfa eduro bia nka ho unless ebia doctor na aka kire nse fadro we doctor na ebia hospital hormone ebia bibinte doctor no say fadro we mano apart from that no on fadro bia emma no on fan so bia ana tea
ana bibiara onfa duane bia enka ho kopem se akola na anya 6 months onya de bibia ka akola no nanu ana bibia ma no se onno ma na wondi nka ho na che se onye exclusive breastfeeding unless ebia oyare pa na ode no call doctor and a doctor say ebia fadro we man apart from that any kwan say ode bibiara kan abofra no duane ho apart from nufunsuo no nko a Ora Peter Kuleme municipal nutrition officer wo Brekum East the medicine emunene ene ekotie ye no na yetoa ensem ne so na de ani akire mu ewo ensem foforo mu na no na Ghana mampani his excellency John Dramani Mahama ne se ne de afie nipa maako be se potential pardon amnesty wo mun kofie esan se wo mo ada subampa di wo mo aye ne mapapa ewo prison ho ne de afie ho ntino wo mo time no mo ntwanwie ye de na nso wo mo nko na wo mo enkwaje wo mahome ewo fie ba ye amanfo bebre eka ya se na konfo grada mama Patricia dia evangelist mama part wono so na wo hefa eno wanka hui eno na nam so ema pani a hone amanside nkita ho edema prisons atna kase enum ho no chief superintendent Abdulatif wo kire se wono so bagasi abo enkoma nwumre ya eno so ye wo key requirement bi ho a ansa na mampani be mo bi presidential pardon no eya na ehwese bi a anya hwe kura no wo mfie dodo a court re se kodi ewa fiase no se ye mfie du a watwa mu fa wie ne ehu sampa efa no wada suban papa di oni ema nyina asesa wada ne ho kama eno ne yebetimi a recommend o edwa ma se we die oba ye no wada suban pa di eno ne nam so ama maame agrada waba ye kura no bosomi ye kura wa afa no atwa bosomi anaso wakwa bosomi mpo wonko ahembia na ebom enya se bia wo mo sheda na sa na requirement no etie wo kire nsem sei e de cheso mpaka se if you said every kind of about easy now amnesty I recorded that I recorded that they just you so say okay criteria you need to down because say that to criteria one say na anko that's how we qualify and I'm qualified to be like so that say amnesty on coming. Chief Superintendent Abdulatif kasamafo edema Ghana Prison Service tani kasa im no kire se nipa dodo a womodo womko Ghana mampani anim senka wonhwe no mo mpa no 1014 enso abaye no yehun se abaye 998 eno kire se binum wo ho a ye twom gu sesere wo mo nsem no na zum lion Ghana limited warmo so ahase awotu anamobi wo mo kire mo sa ene wo hwe warmo hyehye mu a ya won ye France malaria elimination program ya eno no eka wo mo dwumadie ene wo mo hyehye wo pa se ye betu malaria se ade afri wo ma Ghana kura na anam so ama won ma boamane bi se nei wo hwe se ne Ghana yensuo no ahase na aya fefie ne nsuo wodo gata sa wodo mu na emu achi bia dore pa ye nya asem kuma no a na se enwo akwakwo nya ye pa se won mo hwe na fei malaria no wotu ase kura se mre edufiri wo ma Ghana emu anam so ama won ma kirem se wo mo kura ani aso ye hwe ma Ghana yapom de mu nsam so ebiem Ghana Health Service admaku a won mo hwe o ma yapom de so won nyina atena se atokase won ma tena se adi nkomo bi esia ye kasase bi ana ba bepiem se mo akwakwo hia se wo man no mantwe wodo gata sa wodo me ya wodo nsuo to a se bi otayiri na kwataye no yenso ase na fe yen spray won na sane be na san tontom awodo ya ekoso wo magane mu na ka o manfo mo malaria won munya bie no ye betumi ato safo no nyina ase na anam so ama wo de afutuo no nkyerɛkyerɛ mapa ama Ghana for san tontom no wo mani abre ejiam ye ne na wonum ye papa pasa abo wo na afa ye nhwe hu se abrane bia no sabio ye babo ye ho ban e de afri malaria ho sane ye be ya abo tontom maka Ghana ema malaria no yensa enkebi na jene tonfo ye wo asantemantam mu titiri pa ene wo ma okwada so ena toto de se we de opemso omra mu bi sansa sase a wode ma won se wo mo entena ho no mo nton mo jene no ase enkrofo bi so mo je asase ne boso vice chairman edema Onion Sellers Association Alhaji Abdallah Umar ene so mpaka se bonkomo sei asase ye tisu hane ya ye diga jeno ya hane wa dene ja ya sentime
Ewaha ana last year 22nd April ana MPP government from DC Jimboati wabaha eba bubu idwani nyinara wo wasase ye noma ni nyinara monfo bebre kura hwe monkwa te abanisa no ye to anamo akoye wura otufo wo site the second enti nana ana de hama yese yentinasi endida tidabia yeni muko basa ye from wa hinifie omuba hobe 3 times hinfo kasa tufuda asante ma omusi omuka obukaji omuse ahaye no yewura ne de hama omusi omutinasa tumunja omutira omudie nti ye wa no eni bibia ko sese asantiri jina asase ni nyina yewura wakane asama obia ne ho baka asama abusia ene ati Alhaji Abdallah Umar wono dwemtreni abedi achi edema wono mo eton jende ewo kwada so na yete nka na fe yemfa nsem no enkopie mu ewo amanone wa amanone nsem mu no ye kwa America na America ye gina sesi ye no appeals court ye wo America wa mo se na anu mu ho afi atwa mu no court ba akokwa asetena na wono hye se America mampani Donald Trump wontua 500 million US dollars what the call euros no 372 million euros wontua ni nyina ye empatasika ya woje e de free ho esanse wo kire se we no fraud trial bi ana ekoso afia atwa mu no mu ero na nam so sabra no judge a tra adwa mu no ye fe no Arthur Engron one na tra adwa mu no de sa 500 million e de to Donald Trump tiri susu wontua e ba ye kwaku Trump watrans din ehunu se da bi ye de ye oya na anya oya yede ye ona anya oya ye nya ofa ye no nti wokwa appeal na appeal no okọ ye no ena no so court ro kwa assistant tie nsem ni nyina mu di no se na za court ro di kan nsem no kan ye no wono na ni nyina so pa no sen what the red pen atwam se tintontan $1 in fact 1 cent kra Madonna Trump ntua emfam obi asan se ensem no a court na di kan de ba afri ase no ensem a sebe mpraduasa eni nyina so obi a I was your son and some in a tire, Janana, your dear sin, and some more the bagano. Safena do a feeding to her, dear Marcotini B. I say. At Remantema Posi for the Abasa branch of France Antony. Acquire no one casada second war near Kuma, our Toyomantemono, afraid ye a Posi fortune. Sasso na Yoko for so the betu just say a Chatawale, and the Kaya wa Toyano, and one cratasem, one farmer in Tiania, there won't be you know. Yakwa Santimantemu, and Opemso, Nana Bako, and as a new aba ya asante hema ne 1 week no yekodi ho nkomo bebre edema wo na sani asante ma na kunadu yadom ya watoso mianse de na wochoda na se yokofo so so ne Shatawale no mo chekam so ne nam so amanu ya bomo kase Shatawale yokompanyfo agya no na utak fo so se wamone gtek fo ya adwen as a title na nkofo yusu a womo eni tumikrata wo ho no womo de be fe so pa afrase court a ehye se Donald Trump ntua 500 million emfa ema sempatasika na sempataden ya ode tu ni 3 suo no ene court appeal court tire se sa sika no watwam tintontan ma Donald Trump entua ensem no na hodo bebre eka we no ho ena nuanom baasa ye beje bre ekenkan ma na emom hye ne nso se nye ye nkwa na ne ye nam Leicester Company Limited e de Yas toothpaste ena ne brush e de be so ya sene sanso ena midimafo eba center Dr. Time da so wado be boy e chidom the time to ye so kama na emom ni nyina mu no nyame ya do ma da china ye nyina ye kopiem e wo Sunyan Convention Park na fe Sompa Invitational Cup 2025 Sompa 98.5 e wo Sunyane ne nsa hyase na Sompa nkrabata ne nyina no e kobie no eno so e ka hono bie na emom malaria chewa na akwape Time herbal mixture na Time HH mixture ne capsules ni bi ato na bibia nso atimi aye fine hyane nso ma mesaka se yi etwa ne ho e wo Sompa 93.1 ewa santimantamu sanso ena yiko 100.9 eno so ewa Kumase Adamfopa radio ewa France abrochimemu Paris eno no so butuo ena Sompa 101.1 ewa Takwa 103.3 Watakrade 106.1 ewa Tachima 98.9 Wosunyane 90.7 ewa Nkranza 101.3 ewa Doma ena Kingdom 106.1 ewa Mankasim ena Feudi Koda na so no woti yanka eya Sompa FM ena Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube no enso Sompa FM live and afi www.sompaonline.com Hajia special local foods ada romanti Hajia said you papa nyina afie
ene wo eni ti wo pa aduane papa dia na aduane akyem e wo hacho atomic kwan so na transition nchen ho na won so akwa pa aduane papa adi bia na wontimi nkwa age numbers no 0246 359921 0246 359921 o messages kakra ba ye yemfa ento aso wa ha sei emfa ema piaga wase enti reset part 1 and 2 nyina enu ani Mampani Mahama 24-hour jobs na ka so de be maye no e wan fabra ye twen Star Boy say I'm watching you live and clear e wa half mem airport wase Sompa FM news no size en chaka se enkoma Honorable Haruna Muhammad MP e de ma adehye wo asunafo north ne de ya wo de aba enso eno no Derek Ayete or say or here and live ewo nkrakan Kofodia no or say o maye nyina good evening Ajiudi nana Kofijumo or say the same there be sawa ne de ya menyusu why or say and this for ye ba ye ebe ye dede nyina ho we kra enkohwe wo mu kro ye e na amosan na na fanti comedy nsem yi wo maji atum sai we enko ba bia ohina na message bi se mema santema nyina ya ko abrewati anantiye ne de ya wode aba enso eno no nana ekura mo aboaten edi free ablekuma center say yeko boss kra de empa no wogie edi afri shatawale ho ya afei punitive bail conditions say kra eya na de enkra na yokofo wo mo hwehwe de enso kra no Bemba NPP was say good evening we watching you live I was Spenters NPP for there was wo bi omugina no atete aprapa nsem se kwente be nanso party ka ohubom no mi kan difo papa betimi abo wo matimi agitumi Justice Owusu was say Mama Catherine ablema afeku de wono a na eba akroka Junior Tiero one also say we live ewo akrokan enchakase enkoma obi bia titru pa ne Ghana fo nyina Kromensa Pillar 2 one also e de aba was say the condolence e de kwade ama asanteman ene asante hene ena afa titru pa ene wate kokoso na nkasa no one also so wo ma no ya konsem kese pa ewo eho ante araba Pillar 2 wono so edibia ba ewa ha ante araba se wono so hwe news no fantastic ewo do me Pillar 2 ene ma nyina de na kwamu kama Samuel kwadwo wusu was good evening na wono so chia Mama Catherine ablema afeku ena nana yebo asem chia mu nyina na in fact mo ya adwuma me hwe mo live ewo shukura danso ma wono so ne de ya wode aba eno no abusia aha na bra me kwan eme de kasire nyina asi ene anu ate yenka no eye Obrempong na kwaku ampoma mene Akosua Agyeiwaa Obaapa buati ena Obaapa nana ya ketre Mama nka bibi kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Media no hwɛ mabusua. Fi awon to aso kwa awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛ wo. Media mama sire daa ne da. Media no kyerɛ papa. De tiri kwa sa be bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Inti mu ranom na mo kan fo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams.